Bos, kereta ni saya baru ambil bos. Jadi customer ada tanya, macam mana kamu boleh tahu customer ni kereta ni bebas accident bos? Bos boleh terangkan tak? Okey, bagi kita experience-nya penjual lah, macam kita kira kita kalau you sudah bisnes lama lah, macam saya sudah 30 tahun lah. Kita tengok kereta kita tahu. You orang baru mesti tak tahu tengok punya. Tapi bos awak mesti ajar awak punya lah. Cakap ni kereta tak ada accident. Cakap tu semua 100% tak ada accident. Itu tak betul punya. Semua kedai punya bos pun ajar dia punya pekerja baru. Pergi buat video. Cakap kita punya kereta tak ada accident. Itu nonsense punya. Itu kereta cerita memang tak boleh dengar punya. Betul tak? Mana ada kereta tak ada accident? Tak pernah claim. Kita cakap tak pernah claim. Accident sikit you boleh accept. Saya cakap tak pernah claim. You beli jom check report dengan skrup, you boleh tahu itu kereta ada claim tak ada claim. Ini benda sudah you beli pun sudah senang hati. Kalau jom check dengan skrup cakap tak ada claim so bermakna ini kereta tak ada major accident. Sikit accident, scratches, calar, kiss mungkin ada sebab settle luar you tak pergi claim lah. So rekod memang tak ada. Kalau benda ini kecil ni okey lah, boleh acceptable lah, betul tak? Untuk sekian kereta. Yang penting major total loss, banjir, tulang masuk, tukar fender, tukar monet, tukar pintu, tukar buntut, itu mesti ada kena claim atau kena terpati mesti. Orang you tak mau claim, orang lain claim awak, motor claim awak. So itu mesti ada. So yang penting minta dengan saya kasih jom check report, saya kasih skrup report. Itu dua report sama dia punya result sama hanya tengok nak bayar kasih siapa aja. So lagi satu mileage mileage tak dapat detect kalau dalam fire kita ada warranty, kita boleh call service center. Pedua ke, Proton ke, Nissan ke, Honda ke, Toyota, itu boleh verify. After fire dia tak balik, macam nak verify? So hanya ikut experience aja. Dengan kalau you biaya mesti mahal kereta, branded kereta, itu mungkin dia ECU dalam, computer board dalam, dia akan simpan. Walaupun dia adjust meter dia punya CDU akan baca original memory. You plug in, itu boleh baca. Itu boleh baca. Tapi untuk mahal kereta, kalau macam ni kereta you nak pergi plug in, you beli mahal kereta boleh lah. Kalau murah kereta, kita pergi tengok pun ikut experience dia. Macam ni kereta one owner, grand original ada, dalam kemas, kita tengok mileage dia, kita sendiri ikut kita punya experience, kita boleh cerita dengan awak berapa persen ini kereta original mileage. Mengenai ni isu, you orang boleh contact saya. Sekian, terima kasih.